Україні опівдень. Ассаляму алейкум, урметли денлейчилер, саатларда 12. Куреш радиосын яйынде хырым хаберлері вемен асретлилейла. Башлайық. Киевде меджлис десеклемек ичун тедбери geçirilе. Бүгін Московада Русия Федерацияны юксех махкемесі хырым татар милли меджлisi ясақланмасы ветанынмасы мевзусында харар бережектір. Эмде айны вақытта Киевде де бүгін Мустахилих мейданында меджлис дестек верен бір тедбери башланды. Украинадан Боинг рапору үчүн ачыклама. Украина жишишлери назырлыгы халкара топлумун 2014 сенеде Украина хава сахасында вурулан Малайзия АИД MH17 сефер сайлы жолжу жагы фажиясы ахында суруштурмайы девам этмеси ве тумсуучулары жазаландырмасы керектигини ифаде этти. Украина жишишлери назырлыктан келен ачыкламада MH17 сефер сайлы жолжу жагы мевзусунда араштырма япан халкара комиссионун учагын Русиядан ишгал эдилен Донбасс топракларына сепке эдилен бук фюзе система или вурулдугуну, сонада фюзе системанын рус яңлысы милитанлар тарафындан контроль эдилен болгеден Русияя гери көтөрүлүүдөгү акындаки билгенин чок өнемле олдугуну хайдедерек. Бу бир сефер да салдырган девлеттин учагын душурул меселе doğrudan bağlantılı olduğunu gösterilе şeklinde haydetti. Bu sene Kırım'da rahatlığa da çok bala keldi. Rospotrebnadzor. Geçken senede göre Kırım'da rahatlanған balalarının sayısı 10% arttı. Onlardan tahminen 60% Rusiya sakinleri ola. Bu vaqtda Kırım muhbirlerine Kırım'da Rospotrebnadzor yolbaşçısı yarımadada baş devlet sanitar ekimi Natalya Pinkovskaya bildirildi. Bu sene Kırım'da Rusiya Federasyasının bütün subyektlerinin 117 bin bala rahatlandı ve tedaviyelendi. Cumhuriyet büdjeti barasından tedaviyelenuvge 300 milyondan ziyade ruble ve belediye büdjetlerinden 83 milyon ruble ayrıldı. Bu 2015 senesi yazga göre 2 kat ziyadedir. Ahyar boyunca ayrılgan para 2015 senesine göre aşağı oldu 97 milyon deb bildirildi Penkovskayanın sözlerine RIA Novosti Kırım agentligine. Bu ise sonki haberlerdi. Bazı malumatlar KH ve Kırım.com medbadan. Sizle Kırım haberleri de ve men asretli Leyla. Radyo Kureş ile olunuz.